Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ka sarkar MDA ka belasyak kentho habun kiliang na kabenta ka rukom tray kam ke jongka hakani ka kentiru kala long ka so pedung sa sisen haki knam ki belasyat de ki nong tray ka MECL. Haka si pauterik urisau arhajar arpuar kita ki dekat kile mi paitba ban persya ya ke jingle menti ke sarkar haka baya day bat ki bun ki jingdawa ki jongki. Haba pensngau lengba kilat patai kubor kita ki nong tray ke MECL kilaya thu kilai rai ban yakhi na do ka khat sau terik urisau arhajar arpuar bat beteng ya kate ke jing yakhi lengba ka jingyat paitba na do ka office tray kam ke MECL hado ka sekretariat lada ka sarkar kam sngap ya ki jingdawa ki jongki dapat ila ya putre ban sedang biang ya kani dadu entah kasih syukur terik santerik kan ya kini ka sit in the kani ka lunch break apa sih kenta bangin ya pinsnow ya kini ka jingdawa jumi hang ni ya ko sket ko office ni kan tam nilong ke badan bok beli bang yo ya kini ko office ni ko persya kan ke sekretariat di kenang ba kita ki song kita ke syukur binyui ni ya ki jingdawa ki jumi di nang ni pedeng ila batai beru ya ki casual members ni paro bakin shimda ka mas casual leave haka nyong terek bangin pini ya ka jingdawa ka jumi bakan long ka jingdawa ban siso bat haka nyong terek ini ya karali nado na ko lung jik ter ulu seni governors house ka hadu hal ni ikut ya kani ni ladang kumbaong presiden dan kan ladang ka government snap management ni kam snap ni saya pada sedikit baik pada kesenjang bangin saya ni pala ban batai ya kini kan tuli division kan one snap tilang bakal mas rali de baro hol methalia nadu baro hadu ni bhai du gas kasil baro kai Zindabad Inqilab Zindabad Inqilab Zindabad akan kapor fi ba kini ki contractual employees ma jongka MECL baro kat ki bala ban laj kiwan ang ni office house ai ni lunch break ban pau syahmat jaga sarkar jaga ke jingdawa ke jongki kapokong sando kalong ya ke regularization ban apa ban itu epi ngalalong kumuway niki balarang ba ma di bala ya dan benta haki unions and associations bat kum juru nakaliang jogi contractual employees kilawan bat kilayapan jimut bat ngapu apa ni tu ipi ba ngayang akan ni kapor nak mensim ke besuk ya nak benta kini ki kumakhanyo spa tam contractual employees bat kum juru ki home guard ke service ke bamaki kila contribute syakani ke organization ki bala tray kidon ki ba hadu arpu arsnem arpu isnem arpu snem bat ter haitai jingyo ibarit jongki Andre ya kampat ke bagi tray ni sisya ya ke jing tray borba ke jongki lakadai hauslap akli air hakamit kayong klem na tengkai ya kapor klem na pek ya ke family ke jongki Andre kat boong mangiki officer ilong di bakloy banwan syahmat banyasno aktilang bani bakane ke organization kaya syahmat apa deng gijing apa deng gijing ele apa deng gijing duna Andre contribution ke joki kalong ka behe ba dia nakaliang ka jonga nakaliang ka jongka coalition committee ke jongi ka si karmau como vice president takabas ngurit
ni appeal Ahmad jangan ni sarkar MDA, Honorable Chief Minister, Minister Power, but para cabinet colleagues. Where there is a will, there is a way. Banakwa ban ongepi bahalor ke regularization ke jongki. Roadmap has already been drawn in the year 2018. Haka meeting, haka ba ngarong along a part of that. Kubuway ni officer, iba represent nakaliang jaka management. But kung mga ya ka kaba i power minister bila ay ka reply apo August House akan nega assembly beladep session ke beladep penmi ya katoyo kadan ka inhaben pay yaki legal complications segiwe ke hurdles ngan ong hihang ni la ka sarkar kamon kamdan kata ka legal complication ka hurdles namar ba hak to ka minutes kalau very clear bala offer iki ya kata khasan snem itu ke bala dap khasan snem ka continuous service subject to performance ke jongki ke bekinyo ya ka internal report ke performance ke jongki nagi controlling officer kamot year wise kat ke bala dap ya kata khasan snem in regularize yaki but the financial involvement ru kamlong ka babun but kamdan hi kata ka impact ka banlong ka massive impact at one go, so it is a gradual kabakaniat hakaman usnem tengah sngo bakani ka dike ka baka roadmap nila de drone ka balong ka bashay ka barong very clear tingi syukwa ya ka MDA government nai linglang the contractual employees of MECL but kiwe contractual employees ibade ha ka state government ni ha kiwe departments ba namara ngilong la ka jong ha ngilong autonomous te ngani thu ifi ka long ba power sector hi hang ni pa makhalia kani ka long ka industries ka be he tam ka ba ai ka job iki locals ki jongi iba bon batru la ka dan ni ka will kamot larang itrekam kum ka business utility ka techno commercial organization ngimdan jing ba kane ka corporation ka jongi kan run atau profit anda ngidan kam tangka sincerity but ka dedication but some harsh measures ka bangi di benshim tum magilapan pau kini ki colleagues number 1 ngi babuan ki unnecessary loans ki bangi shim but kum juru ki lost areas ninya krensa yang ni there is no point banginya hype banginya buri ni haban long open you lost areas village what jingtip nagi office ki jongi nagi director office haka ba finlap gidan ki areas ki bakal lost ke jongka tolong hado 75 to 80%. What is the reason for this? But bagi dia reduce yang power purchase kumong ong mentahang ni namar ba what la ka revenue ko jongi lening collect ka revenue ko banyo pusan lene prapo crore monthly ru handrai happen service yakini ki loans ki jongi iba kot siki sapo sapsan crores kumjoro ni happen service daily ya kan ka power purchase ngani thu ifi nduna ya ka 1.5 to 2 crores daily ni happen deposit larang im deposit kumta kemun nginum yo kan ka power te kai ka basong si kolong ba kala ban long bagi angi thiet kan ka power ni a sik to ki areas ki belong lost areas the where is the business ka bangi ngile so kane kamdai ka ba ngile ka social work hoj ngilong mandated hakaba ngiriban ai namar ba ya ka power ma ka electricity segi yeng kisem hanrai kamtam gitu ki areas ki belong lost at least kai ka appeal ka jongi hangne kalong ba nakabanta bangilong bible relook ya kane tangkatangan ong namar balay ba dibehe ka jongi gisulto ba so it needs a political will. If there is a political will may bakini issues kilong kibaret kimnong dibehe the financial implications nakabanta gini gi contractual employees ru iba dap hasan snem